Lera bialing gwasame jo mishalat rewish ka juba. General William gatjiaath Ramkel Bichukona, former SPLMIO spokesperson. Shala do jen chaja yiɛn pan ka shankaro ka faidi wan kina dangro wida jandang ra wida dich rewish ka juba. Shala do ne kona yan ka ji national security. Wa take kwiri ka michito ka youth kam da kana politician ko kien na kwala kicha mi dong dera jen ki connection ga ko take witi shago da no ki me yadi no ba ga target so men bi ngai gwaza me la de ki me yadi la top military personnel kene de content la de nitin be ga no de bom kan wore ramin ma ci ko na te ka kuma SPL mai o no baje yik la rejeki baje yen no tel more detail ya lat ko kwire ba chalan de no en woden chade yen ya log yen ka mero do gwas me gad muthɛbɛni men shalke muozi entama te ka misha gor cha gor ka Twitter te gora mi chala jane je ramadan bok hol pan gak jane chade jo kirma yadit no ka order mi cha ka me shole kirma yadit no ya ankola jana charge direct uncle kir mayadit and wo be whole pan gag be jamer ke banat be kanak ka raidul walanda tere which ka whole pan gag te me chana ngaje no re nyala chibbo kan wala chane wan chagana kane jandang ro bit te ka poti no chigum ngai kon ke je kon la kuma ke mayadit jana kaje no ichi ka ken ne din kontin book whole pan gag duno ci gan muthɛbɛni ne me mishal ke moze me ta jaw nyoko mu da gor ka Twitter ko ngai kono no gude me ta ganes Nuer ni chang lang tunga la mala gor ala no la no ban war ba ganak jen tay dan ci lat ne me nak nak ngade kana so jen dan ci kon lat jen ci ajo ko tet uncle kir no nak kan ware jaw ci kulat gwasa me en mozi gan muthɛbɛni la kwar Uganda cha jola no ne jenen tam liban order ke liban lerm ba la rakir ma yadit ko beler kanti kenne ma yum kanti ba ko bokare nya jenen dana liba so men biya ngai nore ala kanti ne kon dial cha ka jega no kene ka style kanti ke ka kanti ne ti la jitar ke ma yadit so ko kujamo bikir ma yadit ba man lada ka queen war ba jala so ba no ba kana na me de ron ko de jalen ala kuma kir ma yadi kana kuma Uganda ka kan tinchurian madno bikan ware bikan ka boke bikan ka nak so ana mo amela roda amardien gwazmen go de nyoko min nyoko yobona ka jandara ma shirgo min kono me ala kuma dung America ne tenin dambon wan chala no bakanin ray wich ka South Sudan be jien la dimana pay kana gor ci kan kuma kiri jogo no gone no jin bi Dr. Yang Machar bi jalun atela mal me de lat ka teram kel ke par do dien tere ti jien ka jin yena mo jin par manana kula gem geje ci kula yena mala dien de kula no cha jogo no mu wete shelon in kan mu go dikelo ba jek ngai kono no kan ala international community gor kano bikan mal bikan no la kan ja fanish je ramadan le mishola lot so ngai ke je win mon no kira ta ma je ramadan to ko dia cha ka ngai ka online kala je ka tai dan la ngwa le ka pin cha ka ngai enta ma kwa ngai ke media no en chang ga ka no pon internet ga mi cha nga je sha internet cha je ga ko kum ke ba nga je no kan gor kano na kana na so win mon ngwa be beriak so men cha la de international community kene kire jin kire lon Dr. Yang Machar ken ne diala content ke kuma SPL mayo o ko te ka domin ba mal ba jalat ke je no anyok kene chi chonko jin bana bikanak kare nyale ci gan jo moy kana nyok mulat kana ala ne shal ke MSF Medicine Sans Frontier yo rani kan lat kala no ci ken kuma government ci kana condemn kamen je dana ci lat wal men ne dangwan ke lanwore te ka gar tien te ka gar te ka run te ka ni tot ke te ka pet no chakana ne jendang udi to kona te ka bot chikana kweda no antama ci dul wal ci completely ci je destroy ke ci je yar jin kir mi yadi kana ga civilian so na mo ci chuong ano ramu na nang ne re wech kol fan ga wana moni ci mugwa ka ku kir mi yadi de deny bo an wo geneta ran wari nak ke tal na iti je target so na me jena dan le rode mun
gor no de nywa ye kel ku je nywa ne ko ken bi ataka mal ban je mu de bye bye